ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Fabulous Family Store ka bapenya ya ka yo yadi thiet na ka menta ki nong sang kam la jong menta ka kenti ka la aila ru ya ki samla ki badon ka sap ka phong ban pen pau pai ba sha ka parthei la ha ka sap drojing dro ka sap thokot bat ki weide ki sap ki phong ba ki don kani ka yo ka bala long ha All Saints Hall kala sedang na du ka khanyo terek unai tung arjap sau bat kan kot ha ka khat khandai terek unai tung arjap sau ha kani kayo phila banyo ikitiar balashna ta kiti ki dor bala dro ta ki samla khasi ki jan kin thei bat shinrang ki tiar ki bajupandan kam hayi hasam ki jat jingbam ba pher bat ki we de ha ka jingran bat ki lat pathai khobor ka kong nadia dakhar kala khot bat weri ki pat ba ban wan shim banta ha kani kayo yadi yathiet khanang ban kinti wi ki nong seng kam la jong ha kani ka jalla Meghalaya Katu kan ni kisamla kilai thu bakani ka yo yadi yathiet kala pli lat pli linti bakin pini thu syaka parthai ya kisap kipong bat kilapan ru ya ke jinggersha na kipajba ban yaram ban kentiu ya kasap kapong bakidon bat kila kinturu ya ki wei ki para samla bakin sangno daka kamla jong om ban shuap khmi linti ya ki kam sarkar hakum kani ki jong hiran menta mini ketika LED frame sebenarnya ini mini beli experience ngana yang tengah pada na sport ki hagal yang ka financial part but last decision bagi ai di nomor pa ki ada pisna maki ngapet mga larang ita mga tengah ai ka fan decision iki ba go ahead with this like advertisement ini part of UT na yo if you orders to get kan tamde hadu kata-kata ke nomor pa tips human approach kita paknya kan ngai mama po Instagram ni ngapik kan oh julek gini ki tweet imang patitip tengah phone ni kan di iko penyerap mentang yo ni store for free for 3 days perkat nu ban ai iko ben permut ini ki you dan tengah semua tinggal teman yang jong aru spot naik mai dia regarding this this ru apa play ru ba way ba dum tadi training ko hidup ni dia sekolah nak yang education department ru naik play kam kami armasi nomor ba din matakan ni armasi ba custom implement ini ki vocational subject amat school dia dia custom makan ni kena kan every yang akan kai kini no kelas 9 ni kai kini dia ngajudan kini ka creativity class aju majupat am tang sisien si banai ngale kata tinggal PK kini kena kile you tinggal iba kini ka dan talent pati na kelas 9 dia por kilet kelas 12 kiwan hanga kongsa kan kowe ka kuat idea dikonrak kowe idea ka country kam na tanga showbiz kai la na idea finance tinga showbiz kai ngong adap stoma teman-teman ki dikonrak yang second idea yang second idea la ong okey ta yang ni ya tamam dia lots of improvement to be made dia kata kan itu kelas 1 year ban kowe hidup ni kan kata kong yuta bisa tengah Lata yo song dak setuman tamak mampati ban crush ti dream ki na gan. Itu tangan crush ki dream ki it seems like
I make them lose hope. Mentally feedback kakam ru jinja ban yo. Ti lada through this pada la ti ban peni akam jung majong. Ndai tang taru ba berkat kidan ki student sekarang ni ipa balik masters. Mata ni degree mata. Ti ngoi ki le bai ki ni lada kejengmi nak kini pada pula melik pada masters pada daripada under to feedback system ki beriu ban try pada tak kita ki beriu ki try kan kalau lada ki beriu ki pak amdan kuat ki support yang ni dapat thiet ikini ki tiar like locally pemilih ki local siu ki kanirap ndi tang ya yang ngiru andrai ki lawai jungi kan mentala da video ni bun ki order ki kam bun ki beriu ban try apa jungi di kong kata kan kanirap ikiweiru Yang sultanat mo dia is kitbok kumunong di kai mo I wanyalam ni gini di student siya kape juni I encourage ki IMNC me ki ngiru ni sultanat normal ba the Fabulous Family Store the focus on the Fabulous Family Store ho ka day bangi ho si gini local fair Andre na lor ka local fair pada long yakni ka fair ka bangi dijing di ka yo di lang ni ko ban focus yakni ka kids business fair ka bangi dang should have launch I mean not launch ka bangi dang should have implement mo kidang kini ki banai men last month ni le yakni kids business fair Tiki idon ki ka armor ki ka ki kena school na sinot ki snai kini ki jingdang jewelry ki one ban display but ki yo de ban di it was a success then now nga yo a phone call ni circuit box don bok hi be phone ru mon so the not hi be phone ru ti I ong ma ki don ki students immediately nga so the not namar ba kata ka kids business fair jungi ka ba ki kena kin shna but we can put up for sale meaning we can dia ru ka long ka or long ke te kumi circuit box ibede noi kai nga nga kwa ken ka long on ka message di isa I want but ka message ba ban kin tu lem ni way ki noi kai la ki don por kin wan yalam ye ki students jong ki la ki I ka gift ba ki students jong ki don mo man la student udon na ka gift Ti dan tak students ki ba shna ki ba ki ba long creative ki ba dan kini ki gifted hands ki ba tray panchna wan yala mi ki ngin ai kini ka stall ki ni la ban cha dru kin dia la ma ting ting yo ngim la ban ai na ma ngim pat don sponsors adu menta dia dengi dan kala ya da jong henry ya ka bangi la ting ting da ka biang ka dap ka pisapat dala dat siu ki bel baro ka hall ka pandal ka ni ka tai ti la dep ti ki promotions bisa tinggi I free dia I bakit bok ru I babok mo ki don hadu andru stall menta ki yo free ki hanmiet tinggi le am tu ki bangila banai ai ki ngimla mo ni ru ni yo nei ki yakini baro ru ki rap no all scenes ki mi ba James lalu Emitry 10 ngam try in charging hadu kata ma ne ai ki yo ti ipenduna hi bokli I rap ampa it's a message mo the Fabulous Family Store ka one bor ba ka message ban ai ka platform ban yawan banyak snok tilang namar kabiang kaya rap namar upai ba ru yarap support one bay kampat judan go way ka fair ka bomlong successful kuma pila yawan makong man ka port yawan tingi si penlong arsin si benai ngin sei kendu biang hau August si tarik bat arterik but kan de gesien ka baningkong do ingi bangin le ha ke Independence Day Hatsan kadri kanyo no benta kini ginong seng kam ko mangi namar ka Independence Day ka de shuti baro kinyo wan wan thiet ba clinic ni mo ki small home business tingin le population bon baro sa bok I store jong hiru de kwa blay